Evo i dalje smo u porti crkve Svete Trojice. Idemo ka muzeju da vidimo malo i unutrašnjost, koje su to vrednosti koje se čuvaju u ovom muzeju. Kao što vidite, sve je divno. Uglavnom je ovo zatvoreno, znaš, i onda po pozivu ga pozoveš i on dođe. Kao što vidite, jedna vrlo bogata etnografska baština Vrnđe i okoline. Vidite kolevku, čarape, ima tu mnogo toga. Pošto mi žurimo, nemamo mnogo vremena da se zadržavamo, ali ćemo eto malo da pomognemo da stvorite jednu sliku etnološkim tradicionalnim vrednostima ovoga kraja. Evo sada ulazimo u još jednu prostoriju. Ima tu raznih, kao što vidite, značaka koje su nekad bile atraktivne u ovoj zemlji. Vidite, i to je to. I sad ćemo da završimo sliku ovu ovde.